man lai thil makle dang dai tak tak atama chung zinga chuan thil ti theina nei ni oma moi le mak tak tak te po anom boka achen te phei chuan thon thu le an chan chen soitur ngainom tak tak te po an nei tel hlom bok tun chuma po hian man lai thil mi ten thil ti theina power nei anga an ngai te karen hodon ani Buddha's tooth Siddhartha Gautama Buddha Khan Mahaparivan anti atlen Khan chumi omzia chu athi soina ani a ani kha kum edi zali somriat le pathuma Khan kum somriat mi ni in athi a dam lo wanga thi ni a ngai ni ma sela eitur eisual food poisoning wanga thia ngai te po anom bok ti chuan arwang chu halral anita a avuina hun ser aral ma chuan Buddha zirtir te chuan a halna vable arwang kol thatu tura chuan ngai dan an sia mei theilawa ta chuan a zir lai zinga adu sakle angai nat berpol meiche pakhat khima anti chuan a hawi ngau pakhat chu da that atan alata a hnuwa phei chuan chu chia chu Buddha taksa them an kol that ani zuita ani khima I chuan hindulal brahma mata bula kalpuin ti chuan a hnu kumzariat chung chu damta puram khopuya chuan om zuita ani he ha hian eng anga rina chakpo nei sela buddhism akol tu chu ain le tir theina power anei ni in an ngaya heta akol tu hindulal tele asipai zong te po hi buddhism anin let fek nge ani hemi ani awang hian a hnu zela po he ha awang hian indona achuak zui fawa kumsang kan zani sunruk le pariat khan Sri Lanka tolruk ni in kumsang ka zanga songruk khan ruk bo anile a tichuan mak tak maya lo lang le hlolin tuna hian Dalada Maligama Temple of the Tooth anti avun thatnek ani the foundation stone he foundation stone anti hi Temple Mount Noble Sanctuary anti ipok nga chan alung phum ani a Jerusalema sakomun poimo tak pakhat ani a atira chuan he foundation stone anti hi lungnaran ve mai ani a masela hun ankal zela thil sang sang awangin hlut chho tel tel ani a he foundation stone hi an soidan chuan Islam ho zirtirna chuan Muhammad athi na mun le khovela tui zong lo luan chuan mun ni a ngai ani a he lungbula hian tui chhun chu ombokin tu chu mong nei lo a ngai ani a mi te tharau zong kal khom na a ngai ani bok juda ho thon thu a ve thung chuan jacopa kham lungpui tho kha ni a ngai ani a leilon manga lelewan in kalpona amu manga ahmuna mun kha helai hi ni a soi ani bok Charlemagne's magic love ring Charlemagne alalai khan an soidan chuan ani kha German lalfanu pakhat zuna awai hle a chumi awang chuan ama le ama po ain thunun theilo pha hial ni a soi ani a hetianga lal torot le thisen chuan sa meiche thunuaya om da thu thi mi te makti po a hlo hle a mi tam tak rin dan le soidan chuan rul pakhat hian lalpa chu lunglu pakhat pe in chu zungbun siam nan a mangta a alal nu chu ani chuan buntirin alal nu chuan athi dona chuan midangin pasalatan analpa chu anlo nei le angti hlawin zungbun chu a muam ta a ti chuan athi nu po chuan arwang chu chalmei cha chuan phum du lowin pathian biak thlukin abezuita ani nikhat chu akalbo hlan chuan archbishop tarpina chuan lalnu andana a chuan lutin azungbun muam chu ala chuak ta a lalpa alo ho chuan anupui ruang rim chetak chu ron muin aranga phum turin atizui ta ngal ani heta hian la top mai lawin lalpa chuan archbishop tarpina chu angaina le zual ta hle a athil tina apianga zui zelin archbishop mang ang chuan zungbun chu luya apai taringot ani an soidan chuan lalpa chuan an zungbun paina a tak chuan lal in azuk sakchi le zela athi thlengin ta chuan om zui ta bok ani Saint Januarius blood Saint Januarius a hi Beneventama bishop ni in martarin kum edi zathum le pangana vel khan athi a voini thleng hian athi sen khang anda that chu glasa uluk taka von that alani a tuna hian nelps muna da mek ani
voi engemaw zat chu mi tam takin he thisen khang hi an mit nge ya atui lai an lo hmu tawh thina September ni sawm pakua December ni sawm paruk le May inrin ni hnung bera te atui thin anga soi ani a masela kum then khata chuan tui lo chang anei ve a chung te chu kum that lo kum tram tla kumte indopui shipui len kum ti ang vela te hian ani thunga kumsang kha zakua somsare le pathuma atui lo tung khan tram awangin naps khopui chu abuai hle a kumsang kha zakua somriata ve thung khan lir hinga awangin mi sang ni le zakua lai thina a thleng boka indopui kuma te atui lo boka baka ni kumsang ni somni khan atui lo bok ani The Fairy Flag of Dunvegan Norway lal King Harald achu England run turin kum sang khat somruk le paruk khan a magic flag kengin achuaka an soidan chuan anei tu chu nena achan pui nge thin ti ani a masela lal chu tha ani a flag po chu Battle of Stamford Bridge antia chuan abo pil ta boka Dunvegan Macleis lal Herald a thlajinga mi chuan he fairy flag anti hi anei vele thunga an soidan chuan he lal le lasi pakhat chu in ngai zongin fa an neya chu mihring ten an enkol ta zoka heta lasi ina afanu shol apekhi heng chi te ho hum him tu hi alo nita ani an soidan chuan heng Macleis ho ne theilawa siam tu alo nita a kumsa kha zali somkwa a indona le kumsa kha zakwa somhnia indona po hne na achan pui zuya indo pui pahni na hunlai po khan Norway sipai tam tak chuan an mani veng him turin he flag lem hi an keng hial ani Our Lady of Guadalupe Mexico rama kumsa kha zanga somthum le pakhat khan isuanu marichu voi tam tak kumsom nga le pasari mi Aztec pa Juan Diego anti bula chuan a in lar nia soi ani a he Hilton hi ati chian nan tilma anti puana chuan alim chu chiang takin a thrui kai tir ta a ti chuan the image of Our Lady of Guadalupe tia hriat lar ani zui ta a heta alim dik tak hi are hlei theimi alawa chengei tura anrin voi engemaw zat apum pelbok kumsang kha zakua somni le pakhata besila apu khan helim hi a cheve mi alawa tuna hian besila Mexico khopuya hmu thein ala om ani Dahlia Failstone Malai Iris laltekha Lia Failstone anti Coronation Stone anti bok muna hian lallukum khum tir thin ani a tara tlang Mid Ireland rama ani a Iris ho thon thua chuan Iris laltha dik tak helai muna hian alo din chuan alung hian ri alo chu thina an soidan chuan helung hian thil thi theina neim an lalte chu tino pang la in rei tak ro rel turin apui thin ani masela mi pakhat chu lane anti pasal thra pakhat hian helung hi asa nu khan ri a chuale to ngai lova hepa hi lala an pon la hian lung hian ri a chu avelo awanga lung oi lowa sat ani Clock of Muhammad Islam sakho su nu an ngai hlut berpol hi Kandahar Afghanistan a oma Shrine of the Clock of Prophet Muhammad ti ni in Afghan rama sakho mun an ser berpol ani a Ahmed Shah Durrani Khan he korfol hi mu in apoi mo na hria in Kandahar a hian akalpuita a alo enkol tu te bula chuan enchin turin adila abula lung chu kokin he lung lata hian kalason lawang ati a nima sela ani chuan alung chop chuan he korfol hi ason ta dei ani he Muhammeda korfol hi mi te muwa pholan ani vaklawa hun harsa le khir khan an to lai chia mutir phalsak ani a hun danga zong chuan ornate building anti anlal lui Durrani a ruang an phumna a da ve ani a voi tam tak ru ten lo ruk an tum to thina voi ni thleng hian an la hlo tling lo ani ole kha tun truma kai nau theite ani a entu da chu alom thu ga soe